Saba neyinkulumo kaSkhinkili mangabe eveza inkomo ayithenga ngamandla-ke noma-ke ngemali ayithole emcimbini kaMthandeni, njengoba sazi ukuthi uMthandeni umenze ingxenye yomcimbi laphana eMdletshe. Wase-ke naye eveza ukuthi cha, amandla awathole eMdletshe ubese wazi ukuthi athenge inkomo, waphinde waphiwa enye phi njengenduku khona kwaMkhize eMsinga kwaZenzele, enye-ke yensizwa lena edayisa inkomo kakhulu laphana-ke endaweni yaseMsinga. Abantu abaningi bayayazi, kanti futhi ayiveli kulezi zinto zokuqola abantu. Angisho ukuthi-ke ngipromotha ibhizinisi likababa uMkhize, kodwa-ke sibonga kakhulu njengoba-ke ephinde wapha uSkhinkili imbongolo kazwelonke-ke madoda. Basho kanjalo bathi imbongolo kazwelonke laphana-ke inkomo at more. Yena wasethenga izibuli, inkomo esazale kanye ngemali owayithola laphana eMdletshe. So khumbula ukuthi kwabonga isikhathi eside uSkhinkili laphana ebonga indlela uMthandeni amphathe ngayo, noma-ke indlela amenzele okuhle ngayo, njengoba-ke bembize laphana-ke eMdletshe. Ngani zawethu, ngaphandle ngokumoshela isikhathi sakho, naye ividiyo yakhe uSkhinkili ephiwe inkomo, aphinde futhi naye wase ethenga enye ngaphezulu ngemali-ke athi wayithola eMdletshe. Umkhize lo osegqilaze kakhulu la online egqilazela-ke bakwethu ngokuthengisa lokho okuyimfuyo, ngayinkomo, imbuzi, izimvu. Ngithi-ke bafowethu nakhu la esikhona, bafowethu kuyisibusiso esikhulu kakhulu lesi engisibona sehlela umuzi wakaMkhize namhlanje. Bafowethu izinto ningayithathi kancane. Mina-ke ayikho into engiyithatha kancane kulo muzi wala ekhaya. Yonke into ngiyayiphakamela, futhi yonke into ngiyayibuka, yonke into ngiyifakela izibuko. Bafowethu-ke ngithe nje-ke namhlanje-ke hayi nangithi ngiyabheka, hey ubabani, ngihlalele phansi kwesihlahla, hayi nayi imbongolo kazwelonke uSkhinkili iqhamuka la phansi kwamasango akaMkhize. Ithi cha, khabazela njoba ngiyilana ngidonswa inkulumo esayikhuluma kulonyaka ophelile, njengoba usuphinde uyilandela manje usuthi cha Mkhize yonke into alikho ilanga engafiki, noma ngathi uyangikolota, noma ngathi ukolotaphi, kodwa noma ngathi ungakhomba unyaka ozayo uthi ngizokubhadala unyaka ozayo, kodwa alikho ilanga elingafiki. Lize lafika-ke ilanga lanamhlanje, nangu uSkhinkili ezoyilandela izibusiso phakathi komuzi wami. Sengimphinde kwesibili, ngingamqhawulo kokuqala isibusiso ngabona ayasenele, sengiyamphinda-ke futhi. Ngithi-ke bafowethu zizoshintsha izinto kuSkhinkili, izoshintsha impilo kuSkhinkili njengoba sengenela ekhaya nje. Ngithe-ke bafowethu ngokungena la ekhaya uSkhinkili wase cha Mkhize ngoba sengikhona la ekhaya, ngase ngithi Skhinkili wasibona isithole esibomvu, mfowethu awuzukhipha isho isenti, ngizokugcoba phakathi komuzi wakaMkhize, ngiphinde futhi ngihloniphe ngaso ukuthi uyiqhawe mfoka baba. Ngithi sizohlala sikulandela njalo kokwenzayo. Abantu abakholelwa kuwe, ngithi namhlanje abakholelwe kuwe bonke abantu. Ngithi nansi inkomo ebomvu engimhlonipha ngayo uSkhinkili ngongena phakathi kwalo muzi wala ekhaya. Ngithi konke akakwenzayo, ngithi ngiyakukhulisa namhlanje. Lokhu-ke bafowethu sikwenza ngokubambisana nangumfowethu wedlelo ebrentshini yaseMnambithi. Ngithi naye umfowethu pheko umuzi wakaMkhize kowakaMkhize naye akamncane pheko ukuphakamisa igama legqilaza online ukuthi ikhuphuka izifike la ekhona. Umfowethu naye ngithi kikho konke engingakucabanga okukhona okuhle emhlabeni, ngithi akabe ngale kwakho ngokukuthola konke kuzimva kwakhe. Ngithi mfowethu unwelo olude ngwethulela isigqoko wakwethu, sohlala sibambene kanje, kungashintshi ukubambana kanje. Kuyisibusiso lokhu. Abanye bajahana ngezi izinto engazazi namhlanje, kodwa bekuveza lo mama wedwa nobaba wedwa. Ngithi-ke ngalawo magama ngizocela nje ukunikeza uSkhinkili naye ake ebongele phakathi komuzi wakaMkhize. Ngithi-ke uNkulunkulu akayibusise lento esiyenzayo, ayibusise nebhizinisi. Sengiqeda nje nakho okunye ekuseni nje nangikhona la, ngifonelwe indoda la ithe yaseZimbabwe, yathi Mkhize iseZimbabwe la engikhona,
endaweni kuba angazi ukuthi kusenkani kodwa kulapho bayokwazi abaseZimbabwe wasethi Mkhize ngisazama amaphepha ukuthi ngize ngizothenga inkomo lapho noma ngathenga inkomo ngo10,000 amaphepha engikhoste 30,000 nangingenile phakathi kwalomuzi ngithi ke bafowethu iZimbabwe inyakaze yonke khona ubhuti abantu babhuti sengimkhohliwe bafuna inkomo sengimkhohliwe kodwa nje ngizomkhumbula ngelinye ilanga esefikela ekhaya ngithi ke siyamemukela nakeze ngithi ke ngizoke nginikeze nango ke usikhinkile umfowethu ake ngibongele naye phakathi umuzi wami Mkhize ngila endaweni yase eMsinga kaZenzele ngicabanga ukuthi abantu abangilandelayo ke silandelana nabo la ku TikTok na Facebook bayakukhumbula udaba engangaliveza ukuthi hayi kunobaba ukhabazelo wethe ufisa ungiphi isipho sankomo kwakuthi ke phela uma ngabe inkulumo iqhamuka efonini unokuthi ayihlambe wayesholo nje okwakuthi yena usaxinekela ebhiza December mase shaya ucingo cha hayi wathi hayi no mase right ke sizomthinta wangithinta nje benami cha etohweni ngi-off wathi hayi mo off nje ungithinta kwehla ngibese ngila khona amagcena Mkhize yama ngikhona impela manje hayi cha ngimukela kahle nangezana zomhlophe ngosami hayi yonke into ihambe kahle kakhulu wangomntana sithole esibuku wathi hayi sikhikile la ngiyakuhlabisa la bamba la lana hamse ekhaya kini usho ukuchala ubuya emzini kaMkhize bathende la bahloniphe ekutheni into iyona uqhubeke njalo ube yiyona ngaze ngithi naye noma nami sengumfana osekhula khulile mongena phakathi ekhaya kufika uplastic njalo mongena ngani nami cha ngisathi ngishiya ke amandla laphana asemdetsheni kaye naye ngale amandla asemdetsheni naye ngale ikuzane izibula lilana owazi inkomo uzazi ukuthi yini izibula inkomo esazale kahle nazi ngale izibula sezingasenga amandla sengichakhabazela ukuthi into abantu izobona phakathi kwekhaya kumina kwezinto ngoba enye into uyenza ube yihlaka kwabanye abantu kanti kwabanye abantu iyaphila into engenzayo akubona bonke abantu abebona iyihlaya khona abantu abebona iphila kubona okuyinto engijabulela kakhulu le ukuthi into engenza kubantu abanje ngoba umkhabazela wathe ukudlula kumina abadlule mina iminyaka bekhombisa ukuthi iyaphila ileyo nto engicabanga namanje ngiqhubeka nayo ukuthi okhuluma amagama angiphoxayo vela ngimnaki ngoba ngazi ukuthi egcine vele usuku into ebalekile kufanele uphokophele into enobona le iyakusebenzela angibonga kakhulu ukukhabazela kwande njengoba le mpahla ngiyithatha la ngifisa ukuthi iqhubeke yande nami ngifisa ukuthi la iyakhona iyokwanda Oh,